Fost l-ewwel mexxej Ewropej li tfaċċaw fi Brussell għal Kunsill Ewropew straordinarju għal ħabta ta' nofsinhar, il-President Ukren Volodymyr Zelenskyy akkumpanjaw il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa. Malli wasal Zelenskyy l-bandiera Ukrena żdiedet ma' dik tal-Unjoni Ewropea. F'kummenti lill ġurnalisti Costa fisser dan is-summit bħala importanti ħafna s-sigurtà tal-kontinent Ewropew. Illum qal Costa l-mexxej Ewropej sa jieħdu d-deċiżjonijiet. Dear Volodymyr, you are always bienvenue, always very welcome here to Brussels. Għal von der Leyen l-Ukrajna jiparti mill-familja Ewropea. Illum iddikjarat von der Leyen sa tippreżenta l-pjan ta' 800 biljun euro tal-Kummissjoni Ewropea biex jissaħħaħ il-militar tal-Istati Membri Ewropej. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. Min-naħa tiegħu Zelenskyy qabel iltaqa' magħhom rat ħajr lill-mexxej Ewropej għall appoġġ b'saħħtu li tawh inkluż il-ġimgħa li għaddiet wara l-laqgħa li kellu mal-President Amerikan Donald Trump. I want to thank all our European leaders first of all and for such signal strong support. This Council, strong support from the very beginning of the war. Mal-wasla tagħhom tkellmu mal-ġurnalisti l-biċċa l-kbira tal-mexxejja. Il-President tal-Litwanja Gitanas Nauseda fost l-oħrajn ippropona li l-Ukrajna ssir parti mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Jannar tal-2030. Il-Prim Ministru Pollak Donald Tusk wera ruħu konvint li l-Ewropa se tirbaħ dik li sejjaħ it-tellieqa tal-armi mar-Russja. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola min-naħa tagħha uriet il-fema li l-Unjoni Ewropea għandha toffri l-għajnuna finanzjarja tagħha kif ukoll militarment. Fi żvilupp ieħor, il-President Franċiż Emmanuel Macron iltaqa' ma' Zelenskyy fil-marġini ta' dan is-summit. Dan wara li f'indirizz lil Franza lejlietu Macron iddikjara li l-Ewropa tinsab fera ġdida u li għalhekk għandha żżid l-ispiża tad-difiża tagħha. Macron semma wkoll il-ftuħ ta' dibattitu dwar in-nukleari u ħabbar li stieden lil kapijiet tal-Armati Ewropej f'Pariġi għal taħdidiet il-ġimgħa d-dieħla. Intant, mumenti qabel bdew it-taħdidiet fi Brussell, f'konferenza tal-aħbarijiet f'Mosca, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Russu Sergej Lavrov wissa li jekk l-Unjoni Ewropea tibgħat truppi tagħha fl-Ukrajna, dan ikun ifisser gwerra diretta kontra Russja. U llejla l-President Russu Vladimir Putin ġie kwotat jgħid li r-Russja ma saċċedi xejn minn dak li hu tagħha.